Alright, nahageze rero mbahaye ikaze. Nizere ko mbese neza mwese, nizere ko ka weekend gakomeje kubagendekera neza mwese. Hanyuma rero ni kuwa gatandatu, turi kuwa gatandatu, ni tariki 25 Nyakanga muri uyu mwaka w'2026. Ndashaka kugira ngo muze twinjirane mu makuru kubera ko ingingo zihari zirakomeye, ni ingingo zikomeye kandi zihariye tugiye kwinjiramo muri aya makuru y'aka kanya. Hanyuma rero umwe mwese aho muherereye, nongeye mbahaye ikaze muri aya makuru, n'amakuru agiye kwitsa no kwibanda ku ngingo zikurikira. Muri Kivu y'Amajyepfo ni muri teritwari ya Fizi, imirwano yongeye gukomera. Abasirikare b'u Burundi bahunze, abandi bafatwa miri, abandi bamanika amaboko. Ibi ndaza kubikugezaho agatanu kuri kagenzi kako. Turaza kunyarukira muri teritwari ya Walikale, ni mu ntara Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umwe mu bayobozi bakomeye yashimuswe, abaturage ubu abari mu bwoba bukomeye. Muri aya makuru kandi uraza kunyemerera tuze no kugaruka cyangwa se tuze no kwitsa kuri iyi ngingo n'ubundi igaruka muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imirwano yongeye kubura hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'abarwanyi ba Wazalendo. Ubu tuvugana abaturage bamaze kwinjira mu bwigunge n'ubwihebe bukomeye cyane. Muri aya makuru kandi uze no kunyemerera tuze no kurebera hamwe ibikubiye muri iyi ngingo ivuga yuko muri Lac Kivu umuntu witwaje intwaro yarashwe, abandi bantu ndibuze kukubwira umubare wabo benshi bagakomereka cyane. Ni ukurasana kwabereye mu bwato, ibi nabyo ndaza kuza tubyinjiremo gatanu kuri kagenzi kako. Turaza kandi kongera dusubire muri teritwari ya Walikale. Ubu tuvugana Walikale yongeye kuba yindiri y'imirwano. FARDC n'abafatanyabikorwa bayo ahanganye bikomeye n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Bahanganiye hehe? Ndabifite byose kandi ku buryo burambuye uraza kubisobanukirwa muri aya makuru. Kandi uze no kunyemerera tuze kugaruka kuri iyi nkuru ivuga ko abaganga bataye abarwayi bakayabanga ingata nyuma y'uko ngo abadahembwa barinubira kuba badahembwa kandi ngo bakora akazi gakomeye. Ibi byatumye rero bavanamo akabo karenge barigendera. Muri aya makuru kandi turaza no kugaruka kuri ingingo ivuga yuko ibitero by'Uburusiya na Ukraine bimaze kumenyekana ko byahitanye abantu bagera kuri 14. Bose ni abantu benshi, ni abantu rero bivuga yuko abatakarije ubuzima muri ibi bitero bikomeye. Muri aya makuru uraza kunyemerera unamfashe kandi tuze kwerekeza i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Donald Trump uyobora iki gihugu muri iki gihe yongeye kwibasira itangazamakuru muri White House. Ibintu byongeye gufata intera yo ku rwego rwo hejuru. Kugeza ubu abanyamakuru rero nabo bamaze gufata amakaramu barandika, abandi begera mikrofone baravuga uko kwibasirwa agukubiyemo ibiki. Ibi byose ndabigufitiye gatanu kuri kagenzi kako hano muri aya makuru agezweho ku Ibendera TV. Nitwa Umukada, mbahaye ikaze mwese. Niba wamaze kugera hano ku Ibendera TV uraza kunyemerera unkorere like. Aya magambo namaze kubasezeranya ko ntazajya nyavuga kenshi kubera ko bimaze kuba umuco n'ihame. Abadukurikira murabizi, ubwo mba ndi kubwira mwe bashyashya
gutya. Niba wamaze kugera hano, like yawe ni ingenzi, inyemerera witerekeho, uraza kuba ugize neza cyane. Niba ari ubwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV muri aya makuru n'ubundi, ndagusaba ngo nkorere subscribe. Numara gukora subscribe uze kwibuka gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogerane sinye dora notification, kugira ngo amakuru yacu hano ku Ibendera TV ubutaha ajye akugeraho udatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha, ahubwo twe tujye tuyakoherereza akihagera, akiromo vinyo akigezweho. Hanyuma rero reka ibintu tubigenze gutya, hanyuma mu kanya gato cyane ngaruke duhita twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Ni amakuru menshi bitari buze kunyorohera gutakaza umwanya n'uyu na muto. Nawe rero ntibikorohere gutakaza umwanya utindiganya gukora like, utindiganya guterekaho igitekerezo, utindiganya gukora subscribe niba uri mushyano muri aya makuru agezweho ku Ibendera TV. Nitwa Mukada, ikaze. Alright, nanone nongeye kubaha ikaze mwese muri aya makuru tugiye gusa naho tujagajaga isi yose, tukarebera hamwe uko ibintu byifashe magingo ya. Reka ngwe ikaze udukurikiye uherereye mu gihugu cy'u Rwanda, reka ngwe ikaze wowe udukurikiye uherereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, reka ngwe ikaze udukurikiye uherereye mu gihugu cy'u Burundi, nguhaye ikaze kandi wowe udukurikiye uherereye mu gihugu cya Tanzania, wowe udukurikiye uherereye muri Kenya, wowe udukurikiye uherereye muri Zambia, wowe udukurikiye uherereye muri Sudani, wowe udukurikiye uherereye muri Malawi n'akandi mudukurikiye muherereye, mbahaye ikaze. Aya makuru ndumva nifuza kuyatangira cyangwa se kuyinjiramo. Hari umuntu wamaze kunyandikira akambwira ati turakumva neza gatanu kuri kagenzi kako, kugira ngo uyu munsi ntaza gucurangira abahetsi. Abantu nkurikiye nihagire umuntu nyandikira ambwire niba amajwi muri kuyumva neza, ambwire niba amashusho muri kuyumva neza, ubundi twanzike n'aya makuru gatanu kuri kagenzi kako. Hari abantu badukurikiye muherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abantu mudukurikiye muherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, namwe mbahaye yambo. Harabura amasegonda atari menshi tukanzikana ya makuru. Abantu muherereye muri Canada, abari mu Bubiligi, abari mu Buholandi, abari muri Australia n'akandi hatandukanye mudukurikiye, ni muze mbahaye ikaze muri aya makuru agezweho kuri aya masaha. Negereje umuntu nibura umwe wo kunyandikira akambwira ati turakumva neza, bityo mukamumpaye uburenganzira bwo kwanzika muri aya makuru. Ni amakuru rwose numva nifuza ko uyu munsi nibuze kubahamo umwanya urambuye mukagiramo uruhare. Niyo mpamvu rero ntegereje igitekerezo. Umuntu wa mbere aterekaho akomantere ambwira ati turakumva neza, ubundi ngahita nanzikana aya makuru. Hari umuntu dukurikiye witwa Pastor Steven herereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bagenda tubwira ati ndabakurikiye gatanu kuri gatanu. Tarama bacu baherereye mu gihugu cya Kenya mudukurikiye, namwe ndabareba cyane. Abatarama badukurikiye muherereye Kampala muri Uganda, ako Uganda bimeze gute? Abantu baherereye mu bice bitandukanye mwese nizere ko meze neza, nizere ko ka weekend gakomeje kugenda akaba amerera neza cyane. Ndabona nta muntu urimo kunyandikira ngo ambwire niba murimo kunyumva neza, ubwo turatangira n'aya makuru, ariko like nazo ndabona zitarimo kuzamuka rwose. Mudukurikira mukwiriye kujya mudukorera like kugira ngo byanze bikunze bigaragarizwe. Mwe na rimwe biranadufasha bikatwereka ko hari abantu badukurikiye. Abantu mwese muba mudukurikiye rwose mukoze like biba ari byiza.
reka twinjire muri aya makuru uko biri kose mushobora kuba murimo kutwumva kandi neza. Reka tunyarukire muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri teritwari ya Fizi. Imirwano yongeye gukomera, abasirikare b'u Burundi bakunze ku bwinshi, abandi bafatwa miri, abandi bamanika amaboko. Twamaze kwinjira amakuru akomeye maze kugera ku Ibendera TV aturuka mu misozi ya teritwari ya Fizi ni muri Kivu y'Amajyepfo. Aravuga ko imirwano ikomeye ikomeje guhuza no guhanganisha abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 na Twirwaneho bakomeje guhangana n'ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Congo FARDC zifatanyije n'ingabo z'u Burundi FDNB ndetse n'abarwanyi ba Wazalendo. Uko amakuru aturuka mu baturage no mu yandi masoko yacu yarereye muri aka gace yabivuga, imirwano irimo kubera mu bice bitandukanye, cyane cyane mu misozi yo muri Fizi, cyane cyane kandi imisozi neza iri strategique ko mirongo y'urugamba rwerekeza mujyi wa Baraka, ho impande zombi zikomeje guhangana zikoresheje intwaro ziremereye n'izoroheje. Hari amakuru avuga ko bamwe mu basirikare bari ku ruhande rwa leta ya Kongo bagizwe na FARDC n'igisirikare cy'u Burundi na Wazalendo abasubiye inyuma ku gitutu cy'imirwano ndetse no ku mbaraga ziremereye z'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Hari andi makuru avuga ko hari abasirikare bafashwe miri b'igisirikare cy'u Burundi. Ugeze ubu ndacyari gukurikirana kugira ngo ndebe niba nabasha kumenya umubare wabo. Icyakora biragoye kubera yuko birimo kuva ku rugamba kugira ngo bitangazwe, ntago byoroshye na gatoya. Aya makuru rero akaba yongeye kugaragaza ko igisirikare cy'u Burundi cyongeye guhura n'uruva gusenya mirwano yiriwe mu bice bitandukanye. Hari amakuru avuga yuko akitwa Rusenda, mu gace ka Rusenda wongeye kuba ibitero, ngo ni ibitero byagabwe n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo abagambiriye kongera kwisubiza aka gace, ariko ndagira ngo nkubwire yuko bataje guhura n'amahoro kubera yuko ibyababayeho bisa n'imperuka. Abaturage bavuga ko humvikanye urusaku rw'amasasu yamaze amasaha menshi, ibintu byatumye benshi bahunga ingo zabo berekeza mu bice batekereza ko bifite umutekano, nubwo ngo hari bamwe bagiye bakungira mu mashyamba. Bamwe bavuga ko ibikorwa by'ubuhinzi, ibikorwa by'ubucuruzi, ingendo zisanzwe zakagaze kubera gutinya ko imirwano yabahitana. Mu minsi ishize imirwano yakomeje kuvugwa mu bice bya Kanguri, Kirumbi, Rusenda na Gipopo. Ibintu bikaba byaratumye ikibazo cy'umutekano kirushaho gukomera muri teritwari ya Fizi. Na n'ubu rero abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo baracyagaba ibitero shuma bagambiriye kureba ko bakongera kwisubiza ibi bice byamaze kujya mu barwanyi b'intare za Sarambwe. Abasesenguzi baravuga ko imirwano ikomeje muri aka karere ishobora kongera umubare w'abaturage bava mu byabo bahunga no kongera ibibazo by'ubutabazi, cyane cyane ku miryango isanzwe yarahungiye ahandi. Kugeza ubu ibintu bikomeje gufata intera yo ku rwego rwo hejuru, aho abaturage bo muri Fizi bakomeje gusaba ko hakorwa ibishoboka byose kugira ngo umutekano ugaruke kandi ube umutekano urambye, mu gihe amakuru ava ku rugamba akomeje guhindagurika kandi akaba n'ubundi akomeje kugenda agaragaza ko imirwano
imyiyerekano ikomeje gufata intera yo ku rwego rwo hejuru. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye muri aya makuru, ndenda kugira ngo mbabwire yuko ibintu bimaze guhindura isura muri teritwari ya Walikale, aha ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Dukubita tubangura umwe mu bayobozi bakomeye yashimuswe. Abaturage bo mu gace ka Rubereke bari mu bwoba bwinshi, n'ubwoba buturuka cyangwa se bukomeje kwiyongera mu baturage bo muri aka gace ka Rubereke muri teritwari ya Walikale nyuma y'amakuru y'ishimutwa y'umukuru w'umudugudu wa Ndurumo yabaye mu bihe bya vuba. Nk'uko amakuru atangazwa n'abayobozi bo muri aka gace ndetse n'abaturage baherereye aha bivuga ngo uyu muyobozi yajyanwe n'abagabo bitwaje intwaro bataramenyekana. Ibintu byateye impungenge, abaturage bibaza icyaba cyihishe inyuma y'iki gikorwa bikabayobera. Amakuru aturuka muri aka gace aravuga ko kuva iki gikorwa cyaba abaturage benshi batangiye kugabanya ingendo, cyane cyane bajya mu mirima cyangwa mu bucuruzi kubera gutinya ko hashobora kubaho ibindi bitero cyangwa ibikorwa by'ubushimusi bibasira nk'uko iki gikorwa cyagenze. Abaturage basaba inzego z'umutekano gukora iperereza ryihuse kugira ngo hamenyekane abakoze iki gikorwa ndetse nako uyu muyobozi washimuswe yabaherereye kugeza amagingo aya. Baranasaba ko umutekano wakongerwa mu bice bikikije Rubereke kugira ngo abaturage bongere kugira icyizere cyo gukora ibikorwa byabo bya buri munsi kandi mu mudendezo. Teritwari ya Walikale imaze igihe ihanganye n'umutekano muke uterwa n'imitwe itandukanye yitwaje intwaro. Ibintu byakunze guteza ubushimusi, kwimura cyangwa se guhunga kw'abaturage n'ihungabana ry'ubuzima bw'abaturage baherereye muri ibi bice. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, reka twerekeze muri teritwari ya Masisi. Muri Masisi ibintu byongeye guhinduka ubu tuvugana. Unyemerere nkubwire yuko imirwano yongeye kubura ikaza umurego hagati ya Alliance Fleuve Congo 23 na Wazalendo. Abaturage baherereye muri Masisi bongeye kwisanga mu bwigunge bukomeye. N'imirwano mishya yongeye kubura kuva mu ijoro ryaraye rikeye. Ni imirwano yongeye kubura hagati y'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 n'imitwe ya Wazalendo. N'imirwano yongeye kubera muri centre ya Masisi. Ibintu byateye ubwoba abaturage benshi bo muri aka gace. Nk'uko abaturage baherereye aha muri ibice bitangaza, urusaku rw'intwaro ziremereye n'izoroheje rwatangiye kumvikana mu bice bya Kani na Rona, nyuma ruza gukwira no mu yindi midugudu ikikije Masisi centre. Amasasu yanumvikanye hafi y'uruzi rwa Amutiri hafi y'ibitaro bikuru bya Masisi, bituma abaturage benshi bahunga amazu yabo. Ibintu rero bikaba bikomeje guhindura isura umunota ku wundi. Reka unyemerere mikrofone ya Ibendera TV tuyerekeze muri Lac Kivu. Muri Lac Kivu butuvugana haturutse inkuru y'akababaro kandi ni inkuru ikomeye cyane. Ubu tuvugana nyemerera nkubwire yuko mu rukerera rwo kuri wa gatandatu tariki 25 Nyakanga muri uyu mwaka w'2026 habaye urusaku rw'amasasu mu bwato Aramane Disieri busanzwe bukora ingendo hagati ya Goma no kuvuga Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo. Ibintu byatumye umuntu umwe witwaje intwaro apfa mu gihe abasivile bagera kuri 3 bakomerekejwe bikomeye. Ikibabaje n'abasivile bakomerekejwe rwose bikaba bibabaje, nk'uko amakuru agera ku Ibendera TV abitangaza n'amakuru dukesha inzego zibanze muri ibice. Baravuga yuko kurasana kwa bereye mu mazi ya Lac Kivu igihe ubwato bwari mu rugendo. Abagenzi baguye mu gihirahiro, benshi bashaka aho bihisha kugira ngo
birinde amasasu. Ibintu byateye ubwoba bukomeye ku bari bari muri ubu bwato. Amakuru y'ibanze agaragaza ko umuntu wapfuye yari yitwaje imbunda, naho abasivile batatu bakaba bakomerekejwe, bakaba bahise bajyanwa kwa muganga kugira ngo bitabweho. Kugeza ubu nta makuru arambuye yaratangazwa ku bijyanye n'aba bantu bagabye bitera ahangaha, ndetse kandi nta n'ikintu kirajya ahagaragara kijyanye mu by'ukuri n'andi makuru arambuye ku by'ibi bikorwa byabaye. Abayobozi batangaje ko iperereza ryahise ritangira kugira ngo hamenyekane icyateye iriraswa cyangwa se irirasana uko ryatangiye, ndetse n'uwaba abifitemo uruhare. Kugeza ubu nta rwego rwa leta ruratangaza ku mugaragaro impamvu nyakuri y'uko kurasa kwabaye muri ubu bwato. Iki gikorwa cyongeye kuzamura impungenge ku mutekano w'ingendo zo mu mazi ya Lake Kivu, aho bwato bukoreshwa buri munsi n'abagenzi n'abacuruzi bambukiranya Goma na Bukavu. Abaturage barasaba ko hakazwa ingamba z'umutekano kugira ngo hirindwe ko ibintu nk'ibi byongera kuba. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, ndagira ngo noneho mikrofone ya Ibendera TV tuyerekeze muri teritwari ya Walikale ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko murahari, ndabona abantu mudukurikiye rwose muhari, ni munyemerere munerekereho rero like zanyu, bundi nibura amenye ko turi kumwe gatanu kuri kagenzi kako. Reka dukomeze n'aya makuru rero. Birumvikana abantu turi kumwe rwose. Reka twerekeze muri teritwari ya Walikale nk'uko nari maze kubivuga, hanyuma mbabwire yuko ubu hongeye muri teritwari ya Walikale hongeye kuba indiri y'imirwano ikomeye cyane. FARDC n'abafatanyabikorwa bayo bongeye guhangana bikomeye n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Amakuru aturuka mu gace ka Kashesha gaherereye mu gice cya Barindu ni muri groupement ya Kisimba muri teritwari ya Walikale mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, aravuga ko habaye imirwano ikomeye hagati y'ingabo z'ihuriro Alliance Fleuve Congo 23 n'ingabo za leta ya Congo FARDC zifatanyije n'imitwe ya Wazalendo. Amakuru atangwa n'abaturage bo muri aka gace avuga ko imirwano yatangiye nyuma y'uko uruhande rwa FARDC rufatanyije na Wazalendo rugabye igitero ku birindiro by'ihuriro Alliance Fleuve Congo 23. Ibintu byahise bikurura imirwano yamaze amasaha menshi, nk'uko amakuru atandukanye aturuka mu baturage ndetse no mu masoko atandukanye akurikiranira hafi bibera muri Walikale abivuga. Abarwanyi b'intare za Sarambwe nyuma yo kugabwaho igitero bahise nabo bagisubiza, aho bavuga ko bashoboye gusubiza inyuma ingabo za FARDC nabo bafatanyije, ndetse bakaziteza igihombo gikomeye muri iyo mirwano yabereye muri aka gace. Nubwo kugeza ubu nta mubare wemewe ku mugaragaro w'abahasize ubuzima, ariko abarwanyi b'intare za Sarambwe bavuga ko abaharasiye abarwanyi benshi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Abaturage bavuga kandi ko imirwano yari ikaze ikarangwa no gukoresha intwaro ziremereye. Iyi mirwano yongeye guteza ubwoba mu baturage bo muri Kashesha no mu tundi duce duturanye n'aka gace, aho benshi bahise bahunga berekeza mu mashyamba no mu bindi bice batekereza ko byabaha umutekano, batinya ko imirwano yakomeza cyangwa ikarushaho gukaza umurego. Reka dukomeje n'aya makuru dukubitire muri ya nkuru naho mbabwira yuko abaganga bageze guke barashwekura nyuma yo kudahembwa kandi bakomeje guhangana n'ibibazo by'ubuvuzi
bwa Ebola. Abaganga n'abaforomo bari barimo kwita ku barwayi ba Ebola baba n'abayikekwaho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakoze imyigaragambyo yo guhagarika akazi kabo kubera imishahara bamaze igihe batishyurwa na leta. Iyi myigaragambyo yabereye muri Bunia mu murwa mukuru w'intara ya Ituri, yahungabanyije bimwe mu bikorwa byo kwita ku barwayi b'iki cyorezo ndetse nabo bikekwa ko bacyanduye. Amakuru aturuka muri Bunia avuga ko aba bakozi bavuye mu mirimo yabo guhera ku uyu wa 25 Nyakanga muri uyu mwaka w'2026 bituma abarwayi benshi batabona ababaha ubufasha bwihuse. Bamwe muri aba bakozi barakaye batangira gufunga imihanda yigana ku mavuriro bakoresheje ibikoresho birimo amapine yatwitswe. Abakozi bigaragambya bavuga ko bamaze amezi menshi badahembwa kandi bakaba basaba guhabwa byihuse imishahara yabo n'ibindi bagenerwa. Iyi myigaragambyo ibaye mu gihe intara ya Ituri yugarijwe bikomeye na Ebola. Hari impungenge ko iki cyorezo gikwirakwira ku muvuduko urenze usanzwe kubera ko abakirwanya bahagaritse akazi kabo. Mbere y'iyi myigaragambyo aba bakozi bagaragaje ko bakora mu buryo bugoye burimo gutinda kubona imishahara yabo, kwibasirwa n'abaturage batemera ko iki cyorezo gifite ubukana no kutabona ibikoresho bihagije birimo iby'uburinzi. Minisiteri y'Ubuzima muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igaragaza ko kugeza ku wa 21 Nyakanga muri uyu mwaka w'2026 byemejwe ko abantu 2536 aribo bari bamaze kwandura Ebola muri rusange, barimo 1000 n'abantu 33 bapfuye n'abantu 506 bamaze gukira. Dukubita tubangura twihutisha cyane, nyemerera twerekeze no muri iyi nkuru nayo ikomeye cyane igezweho kuri aya masaha. Unyemerere nkubwire ko ibitero by'Uburusiya na Ukraine bimaze kumenyekana ko byahitanye abantu bagera kuri 14. Abantu 14 bose bapfuye urupfu rubi kandi rubabaje. Abayobozi bo mu Burusiya no muri Ukraine batangaje ko ibitero biruka byahitanye abantu 14 mu bice bitandukanye mu ntambara barimo kurwana. Abayobozi bo mu gace ka Zaporizhia kagenzurwa n'Uburusiya bavuze ko ibitero bya Ukraine byagabwe ahakambitse ba mukerarugendo bigahitana abantu 11, muri bo karimo abana 4 mu gihe abandi 16 bakomerekeye bikomeye muri ibi ibitero. Ukraine ntiyahise igira icyo ibivugaho. Mu karere ka Sami ni mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bwa Ukraine, abayobozi bavuze ko igitero cya drone y'Uburusiya cyahitanye abantu 3. Umuyobozi w'akarere Olehi Hrihorov yavuze ko iyo ndege yarashe ibikorwa remezo bya gisivile itera inkongi ikomeye. Abapfuye bari abashoferi bakoreraga ikigo kigenga gishinzwe iposita no gutwara ubutumwa Nova Posta. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, reka unyemerere dukomeze no muri iyi nkuru. Bwana Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yongeye kwibasira itangazamakuru muri White House. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Bwana Donald Trump yongeye gutangaza amagambo akomeye anenga itangazamakuru. Ni mu muhango wa kabiri wateguwe n'ishyirahamwe y'abanyamakuru bakurikirana ibikorwa bya White House, no kuvuga White House Correspondents Association, nyuma y'uko umuhango wari warateguwe mu kwezi kwa Mata uhagaritswe bitunguranye kubera iraswa ryabereye hafi y'aho wari kubera. Uyu muhango
muhango wari ugamije kongera guhuriza hamwe abanyamakuru bakurikirana ibikorwa bya White House n'abayobozi bakuru ba leta, ukaba wabaye mu gihe umwuka mubi hagati ya Perezida Trump n'itangazamakuru ukomeje gufata indi ntera. Mu ijambo yagejeje ku bitabiriye uwo muhango, Perezida Trump yongeye kunenga bamwe mu banyamakuru n'ibitangazamakuru bikomeye byo muri Amerika, abashinja gutangaza amakuru abogamye no kudatanga ishusho nyayo y'ibikorwa by'ubutegetsi bwe. Yavuze ko hari ibitangazamakuru bikomeje gukoresha amakuru mu nyungu za politike aho gukora inshingano zabyo zo kugeza ku baturage amakuru yuzuye, yizewe kandi atabogamye. Bwana Trump yasabye abaturage gukomeza gushishoza ku makuru bahabwa, ashimangira ko ubwisanzure bw'itangazamakuru bugomba kujyana n'inshingano zo gutangaza amakuru y'ukuri kandi yizewe. Aya magambo yakurikiwe n'impaka zitandukanye hagati y'abashyigikiye Perezida Trump n'abamunenga. Bamwe bavuga ko akomeje gushyira igitutu ku itangazamakuru, mu gihe abandi bavuga ko afite uburenganzira bwo kunenga uburyo bamwe mu banyamakuru bakora akazi kabo. Uyu muhango wabaye nyuma y'igihe kidasanzwe cyatewe n'iraswa ryabaye mu kwezi kwa kane, ryatumye ibirori byari byateguwe icyo gihe bihagarikwa ku mpamvu z'umutekano. Kugeza ubu White House ikomeje gukorera mu rwego rw'umutekano wongerewe imbaraga, mu gihe ubuyobozi bwa Trump bukomeje ibikorwa byabwo bya buri munsi. Nubwo umubano hagati ya Perezida Trump n'itangazamakuru ukomeje kurangwa no kutumvikana kuri zimwe mu ngingo, White House ikomeje kwakira abanyamakuru mu nama n'ibiganiro bya buri munsi, mu gihe impande zombi zikomeje kutavuga rumwe ku buryo amakuru atangazwa nuko ibikorwa bya leta bisobanurirwa abaturage. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, reka munyemerere tugane ku musozo w'aya makuru. Abantu mwadukurikiye kuva aya makuru atangiye kugeza ubu twerekeje ku musozo wayo, mwakoze cyane kubana natwe. Muramukeho neza, mugire ijoro ryiza, gahunda za Ibendera TV zikomeze kubanogera.